I'm gonna go fish. Hey Mom, I have a joke. What's your joke? Why did the cow run away from the farm? Because. Nobody knows. Oh, okay. Ha 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 ha. So, good afternoon, guys. Because cows can't even talk. Okay. That's it. Okay, goodbye. Bye. And let me edit. Okay. So today, chill lang. Chill for today. Magkuanra ko tawag ano nalimot ko. Nalimot ko sa ngalan ano siya. Staple wire. Wala nila butangi og staple wire the other day. Kay ako. Pero nagbutang ko. Lupad na. Hangin kayo. As in, tira ba ko kumot sa kapot sa taas. Ba't nga nawa nila? Ba't nila nilutangin? Staple wire. Dali naman usta. Dugay sa mo balangkat. Taon ako diri. Pwede ay so mo ni siya staple wire itang siya dire. Is it backward? Yeah, backward. Oops. There you go. So, nabili na ko ang stick. Selfie stick. Dale. Lisod ng 60 ta.
Ginoo ko. Sa pa jud. Gihanga ka ba exercise? So, pasulod sa ako ang kuan box para di malimtan. Ano to siya? Okay. So, muna siyang entrance. Foyer. Garage. Kung ano siya. Concrete. Daghang trash ilabay. Muna siya. Living area. Then kitchen. Ha? Yeah. Okay. So, taod na ang kuan. Door. And door pa dito sa diri. Gitaod gahapon kay hangin kaayo, may na lang. May na lang, di na kayo siya hangin. So, pero ang windows, ang delivery sa windows Tuesday pa. So, next week. But the back door is on. It helps. Yeah. So, everything looks good. Looks good. So far, so good. Yahay ko karon kay wa tabang kay nami do ka trabahante. So pull out na sila. Wala ako, kumbatin ako. Derang doors. Dayon, mana siya sa likod. Golf course. Dito ta dire sa likod. Dito ta sa likod. Golf course na diha. Here, ang likod. Naka-tie-back pa siya tanan. Kay ganahin ko sa kuan sa door. Style. Dayon ba sa next week, by next week mag-order mag-siding. Para ma-siding na siya. Deliver na ang garage. So for now, please like and say Noni? say hi. Noni? What can you say about the house? House. Yes. It's looking pretty good. And The front is made of paper. that's Tyvek. That's normal. You have to wrap it in Tyvek. So No, I'm saying
paper. Yeah, that's Tyvek. Tyvek. Yeah. Home wrap. Home Made wrap. in the USA. Right? Phone number. I know. Call 1. You don't need that phone number. Oh my gosh. Okay. Nani! So, have you Oh, made... which one is my drink? I think it's this because that looks like Coke. Okay. That's it. Okay. Okay, bye. Bye. Please like and also, subscribe. I'm gonna edit the video. Yay! Balang Goodbye. bataa. Yeah, bye. Bye. See you guys next time. Night.